toi foi mai la tala ile fionga ile whalolonga le swafa. Ya lupe matasila afo Anae. I've worked with him in so many years and so many other projects and had a very good relationship with Anae after Anae. My disappointment, mai na whaia tuala utala Elisias, ia mea au te fiafia galulue faatasi ma Anae. Ia foi mea au te le fiafia ai, e lango Anae. Let avatusao e lumo le tunu, au whafonga le tunu, wai le ai masesi, e alu sona fia mai a, le liu mai e whapea, whatali la o Elisa Savea le teimi tate, a wala mea na e pala ai el tangata, e te tau fola se mea tate wheilua i ai, au te le tau whai atu langa ne i o soli tu la fono, o whaasa launga, ma tu maanga o le vale le i o Samoa. A wai le la mai lisi tangata, e whai atu si leanga o lana amio. Ma le mawhaiona ona sa i o wingo meu tang. O se tasi nao o mea e te tauona o galulue i aia. Ina ia maua le on sa i ma le whaatoa. Ona o te le la vātau upu mas tangata. Ma umi ona fe whaatau wa i le langona ma le langona. Ele pai kai ele baka mal kalianga. Ya da uma foi lá ele. Oi sorry isso. Wa. Ya na fatu foi ya tu wifi ya. Mel na le na foi ya tu. Ole tau sing ole va. Le anga lava le be foi ngatele. A le la o tu foi ya tu nel te milenei. La o fionga ile tamal tawana. Ai ngatawana. O te alofa tu la tau mafainga le na fai. Al fala vela vea lei ona o le fiafia te isi. Ona o ala o mea. Le whalongo lei mea lau li whasa lauia. Ka na tafa pena fōi le uso ia iti. Ele o se teimi mua po le lona lua nei wa ufai atua ili mata upule nei. A se sila ma whafonga maila o fionga Anae. E se le waa le nai te ai. We manatu i le mata upu lea, i le finauina o le malo New Zealand. I le tātou free visa, whātoa o omi ane, i le malai wālele i Aukilani. E tele le ngā ruenga e tau na whai. Tele au lape. There are so much logistics and the things that we have to prepare for before that is even. A blessing for Samoa, the free emergency visa. New Zealand will have to be convinced to determine that and what's there for New Zealand. If it's going to be something that is important for Samoan and the Pacific, what's in it for New Zealand in terms of policy, protocols, and how are we going to change the mindsets of our people? Because our people simply are the culprits and simply don't care about the policy, legislation, and law. They break it all the time. Faafefea lan talitonuina i tātou New Zealand. Tu watu foi le whamrianga. Leo o muna mai le whamrianga. Lua tausanga. Lua spurwha masina. Tātou te oe le stala ma whai le tātou application o le 24 months multiple visa. A le lau ala langa mai malmata upu lea. Au te lango ina. Ai o tangata ia tau te galulue faatasi Anae. Leo o foi atu. E le whaatuatuina, mai ino sia e le atunu. E le o atu fo i la le atunu e lango le mea lea. E matala le polokalame le Leiataua Savea i so se taimi e te fio mai ai. Tā te tala ma whaasoa se i whaafonga Samoa. Because it is logical, it makes sense, and it's important. Lale wingo lo tala. A fio mai i le vaitele le nei o Samoa o lo iai mātou nei. Lea o lo iai le fono fautua le vaitele le nao Samoa. Le lalo langi le nao Samoa. Malona malo si anga le nao le o iai le taimi le nei.
Le ofisa o le konsula o Samoa wau. Malona au waa. Le au whainga luenga le nā le malo. Ai maise. O le sau whainga. So o faatasi e whai fe au Samoa i to tonu o Aukilani. Aia, e la lango ma apo mai. Ma a apa mai ai e wha malosi atiri ai. Ta i o le Pasifika. Pacific Leaders Forum, leo lo iai tele ai, to filau, wha pena fo i le fionga i leo lo li i puleai, sembi puleai, ma le whaletua i a sene, ma le tō tele o lisi vaenga le na. Awa, wha vetai la leo o tātou o nei e tawa wha i me mal Pasifika nei e manatu e malosi. A o lesi fo i pointo te mana o ina ia wha fonga ma sila iai. Awa ana o asa mo la tō e whaile la tō finaunga. Ma toe tilo ma vanga vangaia le whea ngainga na osi o le Treaty of Friendship. Le whea ngainga wha le wō. Le aia seisi atu motu o le Pasifika e iaisa na whea ngainga wha penama New Zealand. Ua na o Samoa. Alo o iaifo i tonu o le wha vai. Ma upu tu o le na whea ngainga. E ai le teimi e whai e ona tātou o mai. E toe lo tea ma tango fia ma toe va ili. Ma mai yoa pe yei nisi mea e tala whea ngai o ni mita upu e le leie manuia i New Zealand, manuia i ma Samoa, e leo ta ua me le Pasifika. Se manu, e whaingo fia a New Zealand, o na mimilo mai ma apa mai. Whaile mea lea, because Samoa's case has merit because of our Treaty of Friendship. And I'm telling you, no fionga Anae, you're sitting and you're sailing the wrong boat with those wrong people around you. Come to the bigger stream. This is the lake and the river where all Samoans are bathing and having a jump in and a swim at. Amai le ta elenga tele lea, le vai tele lea, o lo utubai ei lea tunu. Le fono fofautua Samoa, ua malosi, ua mai o na toe, ta pena whaale lei. Wautou sinsila iai me te tele ia watulai mai. Ana e a apa mai le fono fofautua, tau te wawa iai i le me tumu ai pe o le mere na whai nei Samoa. Nea fo i sa autou sila iai i ata i lunga o penga ta whai langi. Ma le lolofi ma le sausori mai o le atunu. E le umi ana whaata moe, seini ngā lima na o ovatu i lunga se lau wafe, lima se lau wafe. Tagata Samoa la tu te langlangoina le mea le na. Ioe, leanga o nau o silafia lau fionga, le lau tau atua. O tangata silina o na inosia i le mea lau i nei. O na la tu te whaasanga tau i le malo. Yelinga o ka ngaka whapena fo i maluso ia iti. Wai lo ma maua tua e tangata le mea la i o lau whaasanga tau. Nā le mea walangi na whaasanga tau whape i le tunu. Au tangata fo i nei. Mele tātou te iloa le le ai. Ona o lātou lava ia te tau ma le saulu tonga le tangata. Ona o muri i tā inga. Manisi lātou te lalango faatasi, ma whelelei faatasi e peia o le upu poto whapele tānia, ma le ala ngā upu te avatuso. Birds of a feather flock together, eat together, swim together, fly together. Ioe, nanga tutusa le leia le lanu o lātou fulfulu. E momoe faatasi, e ai faatasi manulele umai. E fele lei faatasi, e tau musu ma tau mui faatasi, o tau whaleanga faatasi. Ai o la le teimi to ulu te itasi, e o lātou fulfulu, e to ulu faatasi u ma lātou fulfulu. E le kaimi akasi. E whapea Samoa, e toi alo i mea nei o tātou tala noa i ai. Leanga o le lumana i o Samoa la lea, o whalangolango i ai le mea lea o whama ite mai nei o le tātou free visa, ia whapea fo i ma le tātou emergency visa. Ia nau tau whafonga iai, nau ama tala noa ma le fionga ia wau vasa mana ia. Sir Winston Peters.
Come on, Al, make your mind up. What's in it for New Zealand? How does New Zealand benefit from this? You've already been given 24 months to apply to have your passport stamp with the multiple visa to go and travel back and forth. And now you're wanting this emergency visa. O le tali la le nā he te tau na tali e Anae. Mai te tau e e sau le vaitele. Teach us how this is going to pan out and how we're going to action this motion that is right in front of us now and even in front of the New Zealand Parliament. Who are the members of Parliament over there that are going to sponsor this bill? E pei ona iai le tātou sitseni, le eto rua tātou whaipule, o le green la sponsor ina, le pili le na tongi tonu o. Whanana, le ua tu malone. Whanana e Feso Collins, whapena fui tu yono te anau. Ao na wha manino ma wha mamlama lim ta upul nai lau fionga il whalolonga il swafa lupe matasila Anae afo nai. O lea fiafia o tātou tangata la lango atu. O lea wasi sila iai. O e kale sia lea wai toru i. Now, o lea si bel nā leo te whatua nei. Ia marama lamba i lea wala tātou te oa i momoli ma tā upu, momoli o tātou sui, momoli finaunga whapenei. These kind of issues has to be endorsed not only by the church, but also by the people of Samoa. You will find them in churches and also here in the Samoan Advisory Board and Samoan Advisory Council. All of them. You don't have to look so far and very far. You just let me know, I'll come and do and make the broadcast and also the public announcement. Mea nā leo no whai atu. Toa sāre whau. O tau uma whole nai tau muri e Anae. A vandela e se whau tuanga le lei le tamari. Vātu le whaafonga mai. Le numera nā olu o tasi lua iwa whaafi tu iwa lua fitu nai malama lei le fionga e Anae. Tele teimi sa u whātala doi le fo ima ma futa ma whai tala ma lie ma. Ma tala wha polkiki ma mea wha le anganu ma mea uma wha pena. Ya mata e tātou whai atu wha pena. Ia fola mahala o mea e whaingo fia. Aso luas fulu le vai aso lea. O le masina le nei o mea. O le a whono ai maulu wha o Samoa i le walaulia leo a watu nei. Tatala atua i le avanoa ma tatalo atu fo i le mamalu o Samoa. O leo o mua mai o na whailoa i le whono whauwhautua a Samoa. Ua mai o fo i o na whailoa i le aso ananafi. Susunga i whawhia ngainga o le maftanga so faatasi a whaife au uma. Samoa i tutonu au kilani. Lea lala tātou wō i le vaitele i le aso lua se fulu. O le masina na nei whailonga ifo i lau kalena. Vai aso lua se fulu e pa ule nai le aso tonai. Wai fo pesau. Aso tonai nā mai le tau le tasi se pa ia le tu lai tolu i le maota Samoa. O le a fio mai ai lana a fionga. Ia vauwasa maneia, Honourable Sir Winston Peters, o le a sau noa whaapitoa, i le maota o Samoa. O le a momori mai ei lana tō wha ma lana whātō whala inga, ai whaafafonga Samoa. Ala i o mea Samoa, nea leo no whai atu le fionga i Anae, a fio mai i le maota.
E longo tala lo sa boa e manuia. I se mata upu mastula fono lo e tau mawhai iai a ua fiu ai whai ono leanga o tangata nā e lipo iai la ua fionga. Mamata upu nei. Nā fio mai lea. E o wala watu ma leanga whalaro Leiataua Savea lea le atatou iai o. Mai o te tūlai fo i e whaleo le launga mua e whawhenua i la ua fionga. Ai whawhonga le tunu ule nei. E whai ma whonga tau mori o le whono fau tua. Ai mai se lau fionga le te whono lau fionga i le li lo ia sinia. Lau fionga le alo i asiata. Whapea fōi le whai lau tusi o le sui te whono. Sui whai lau tusi le mamalu o le tātou komiti whafoi. A fio mai la no tō whafonga le iai. Nā fōi e le fōu rava. Sa autou sila fo i le aso o le whailo inga Samoa, male New Zealand first. Oina tula i whaile tala. Sa whaitala i aso ia i le teimi, na iai i ti ma le lato por kalame ma le teine o le profesa mai le lo. O upu whai o malo, Christina. La le tala na whai o la wari i. Wa i lo malongo tala, o lea lea fio mai wa wasa manai. Male maenga whai o New Zealand first. I le whanonga le ta whatolu le nei. Le whono whau tua, le fionga le konsula malona ofisa, o sui nao le malo Samoa. Le Pacific Leaders Forum, tō whālu mbuenga. Tā pēr fo i tō whilau, ma le fionga le alori. Ia fe pulea i semi pulea i malfaltua ma le no whaalo. Le whono fau Samoa, ma le maftanga whai au so faatasi. Wha le le ia ina. Le tafa wha le nā. Na tu faatasi. Yo, ai lo le le. O mana tau anau. Le tō wha ma le fina ngalo. O fe na nau iai ma la lafo iai foe. I se fina ngalo o Winston Peters ma le fionga ia wawasa mana ia. O le upu muli le aso le nā mātou te talieina. Talia New Zealand first, ma lana vaenga wha upwhai. Ai whai mai por kalamenga nā i ti ma le teine le nā mai le lo. Wapea o se professor o le political science ma upwhai. Au tau sila iai le mea na mafuaina tūlo fefe e lisi aso na so ai ma whai atu e ma lau por kalame ma upu le fitau i e. I le uso ia i ti ma lana por kalame. Wa tali e nei ma whai mai. E lewa leo Winston Peters, e lewa lea fo i la le malo New Zealand. Ma isi vaenga whai o lava le national mai lato. And these were the only 3 and 4 that we targeted. It was a political movement and a political initiative and the intention that we don't need the national, we don't need any other people. Pealu esele act ma le national a yamato moa. New Zealand first, le leipa, le maori, whapena, le green, wa lava matatoe le na. We will get the majority of the house, and we did. What happened? Nana leino fayat. Nana umana pasio tulafono. Talia ele parlamento New Zealand. Saulo fayat o to umalau fasa lauding. Tau te tū ma mau. Tau te le o mai me whaia le tunu ai tau te tau ai maa ma o tau whai tala mata ngā mai. Tā puri le ngutu le tangata. Tulau alfa whonga le tunu. Tau mai le mea kau whekau i le wala. Wa ma fee ina wa e mo fo leta ta lie le pale mene ma to fele lei o mo le lo fa pena fo ila tu blango le mele le wa la yo no fo yat le wa la yo no fo yat le temile le ata to wo malo longa